Just amahoro y'Imana nakomeze kubana namwe nshuti bakunzi ba Eagle Stamina TV. Uyu munsi rero tukaba tugiye kubagezaho amakuru agizwe kandi akomeye muri Repubulika Demokarasi ya Congo. Intumwa y'amahoro y'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba East Africa Community mu biganiro by'ubuhuza hagati y'ubutegetsi bwa Repubulika Demokarasi ya Congo RDC n'imitwe twaje intwaro, Uhuru Kenyatta yasabye ingabo za leta na M23 kwigirira impuhwe abanyekongo. Yego koko birashoboka ko ari ubwa mbere ubonye video zacu byiza ukanze subscribe ukamanuka gato gakanda no kunzogera kugira ngo utazigera ucikwa n'amakuru utuba twaguteguriye umunsi ikuwundi ikaze. Uhuru uri mu ruzinduko muri RDC kuri uyu wa 15 Ugushyingo 2022 yasuye abanyekongo benshi bahungiye imirwano y'ingabo za leta na M23 mu gace ka Kanyurucinya avuye mu mujyi wa Goma. Uyu munyepolitike wabaye perezida wa Kenya yumvise ugutakamba kw'abaturage aboneraho gusaba impande zihanganye guhagarika imirwano kugira ngo abo bantu bave mu buzima bugoye. Nyuma yaho hakurikireho ibiganiro by'amahoro nk'uko Radio Okapi dukesha inkuru bivuga. Uhuru Kenyatta nyuma yo gusura izi mpunzi yabwiye abanyamakuru ati twari hamwe kandi mwiboneye abana, abagore, abasaza n'abakecuru bavuye aho bari batuye mu gihugu cyabo, ahubwo twaba dufitanye amakimbirane nubwo twaba tudahuza dukwiye guhagarika imirwano. Yakomeje asaba FARDC na M23 guhagarika imirwano hanyuma agakurikiraho imishyikirano. Ati abavandimwe mu byabo ntacyo bakora kuri intambara, tugirire impuhwe aba bantu, duhagarike imirwano maze tugirane ibiganiro. Uhuru yatangaje ko bibabaje kubona abantu babarirwa mu bihumbi bahunga babayeho nk'inyamaswa zo mu shyamba. Avuga ko ari inshingano ya buri wese kugira ngo iyi mirwano ihagarare kandi ko nta ruhande mu zihanganye yatunga urutoki kuri iki kibazo. Yagize ati icyo twabonye uyu munsi nuko ikiremwamuntu kibayeho nk'inyamaswa yo mu shyamba. Ni inshingano yacu guhagarika iyi ntambara, ntawe twakwamagana. Iyi nama irareba impande zose ziri mu makimbirane. Uhuru Kenyatta agiriye inama FARDC na M23 iyo guhagarika imirwano mu gihe byateganijwe ko imishyikirano hagati ya leta ya RDC n'imitwe twaje intwaro irasubukurwa kuri wa 16 Ugushyingo 2022.